don't know why I'm holding myself back. I'm fighting inside. Oh, I don't Some days, know why. days, I'm fighting inside. Bunga berak. Wow. Apa aja nih mana? Tontonan lah. Seberapa saya nama karena itu. Mang Gun-gun. Gun-gun ukul, Mang. 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 Lawan. Mang Gun-gun, guys. Wah deh. Nu hajat. Naon nih Bu ya teh? Pajagan. Pajagat. Pajagan. Dia bakal mau dokumenter dari mulai persiapan
Aceh cakap dia. Cakap dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Baikkan simguri atas nama kolot yang akan disukuhna. Anu bade ngawungkeun di paling Sukawangi mah ya bos. Mohon Menang, alhamdulillah. Iya namanya keluarga di Pali Panganten istri. Dacan di Pali Panganten pemegat. Dacan di ibu-ibu guru. Mohon. Bahasa orna kemari cair. Alhamdulillah. Nah, coba. Nyungkeun sarawu ya. Mana iya nyungkeun sarawu. Kanggo K2 mempelai. Sebentar. Sapa paus saya adat madep singgih mulai kendat gantung lucu dinam kebat lambat lambut hantar kebat kacan kalem kumpul sarang kapengkuhan nunggu sarang katingkuhan biar manis nu akuan lebar mana jeung panangan kacan kaya cengong jeung colonos ibu meni juga can gajihan asa aing jeung bolonyos ulah gitu sabab ngajos mata batur ting harewos acan berharaoskeun kapayun lamun kitu kantung uyun mulia luhung sami nuhun sanadeun sami mayun acan omat sunsun omat nyai nampi piuruk nurepat kedah pagedamel jimat dunia akhirat manfaat kacan Pak Asep kedah sami pisan Cak Asep nampi nyai piulah kedah cepet pangkapalang mulia luhur sami senang alhamdulillah tutupan nyawa rezeki cekapan istri lamun papanjangan kusadaya lumayunan lajeng salawat bergaul Ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Habib salamun alaik salawatullahi alaik ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Habib
Boys di SD Cigentung 2 semester Cigentung 2. Jika pilih saki baik, insyaallah bagian ke sabada ketepang. Jangan Bang. Saya pria baik. Kasih selamat bar pengantin. Ya, goreng teh. Semoga untuk Teh Sunsun dan suami, semoga sakinah mawaddah warohmah. Doain aku cepat nyusul. Amin. Diulang. 1, 2. Jangan masuk ke api. Oh siap, well ya. Well, 1, 2, 3. Di kene di susu kene. Ayo ta, iya. Ayo ta. Tanya. Ayo. Dirinya ngucapkeun selamat ka babaturan sekolah kumaha? sok. Selamat ulang tahun gitu. Bahasa Arab cenah. Selamat ulang tahun. Semoga menjadi sakinah mawaddah warohmah gitu. Happy anniversary. Ucapan anak ajang pengantin. Ucapan anak ucapan biasa. Ucapan anak ajang pengantin. Mudah-mudahan kacai sing janten salgo